اجib xêratina we dikim ragihandina ser herdengariya Bakur û Jilatê Sûrî. Spasiya we dikin ku hinek ji wextê xwe veqetand ku hûn bên em vê konferansê bi hev re darxin. Bi rastî em wekî heyva Sorî Kurd ji roja gomatina avakirin. Ser pîvanê xaça sor û pîvanê cinêv ê mirovahî me xwedayî avakirin. Heta niha jî em di wê xetê di meşiyanê got li ku derkê bê xwestin li ser erdengariya Sûrî û ku derkê bê xwestin em erkê xwenî mirovahî ji bo xizmeta insaniyetê em pêk bînin. Wekî hûn dizanin di bû yerê got Swêda derketin di destpêka ma hefta di 2025 me jî wekî şopandina we jî her kesî me jî ew bû yer şopandin. Bi rengekî lezgîn me xwest em bikaribin ew xelkê got li Swêda hatin penaberekirin ji mala xwe û şerekî got wê derkê derket got em karibin bar alîkar bûn. Zehmetiyê got me kişandin ji ber em ne li wê derkê bûn û milê danûstandin û têkilî got em malûmata bigirin ka em çawa karin alîkariyê bikin pir zehmet bû ji bo me. Me di destpêkê de hewldanê têkiliya kir got em çawa karin û xwe bigirin wî gelî. Wekî herkes dizane dema şerekî li herêmekê derdikeve ê herî zerer digirin bi rastî sivîlen û ji wan jin û zarok. Gelek gundê ê Swêda nêzî sî û şeş gundê got li Bakur Rojavayê Swêda hatin êrişkirin ew millet koçber bû bi rastî ber bi Swêda çû û şer jî giya heta Swêda jî bi rastî zehmetiyek li wir hat kişandin. Piştî çend rojê şer û goşer hat seknandin. Di encamê têkiliya de got em wekî xelkê Sûrî hinek hevalê min ê got berê di xwendinê de mawnaz dikirin me têkilî bar çêkir. Hinek saziyên civaka sivîl ê got hundirê Swêda ji derve Swêda jî xebat dikirin me têkilî bar çêkir. A herî sereke me xwe gihaşt hemû wekaletê UN ê UN hemû wekaletê wê got ka em wek hêva Sorî Kurd çawa karibin xwe bigihîjin Swêda û me kampanyekê alîkariyê dest pê kir. Kampanya min alîkariyê jî li Bakur û Jilatê Sûrî wekî dijî ji derve hesabekî bengê çêbû. Hinek munazemat tevlî me bûn û rêveberiya xweser jî wek herkes dizane milyonek $, ji bo vê kampanya me pêşkêş kir. Me diriyên gelekî zehmet û cuda hûnek têkiliyê got me ava kirin diriya Komîteya Xwenî Eleqata di got karibin em li hinek li Swêda ew rewşên herî zehmet got millet tê jiyan dikir got di hinek rewşên tenduristî de nexweşên kanserê gelek nexweş hebûn jiyana xwe ji dest didan ji ber derman peyda nedibû destpêkê. Yani heta got me karîbû ev kar bikira bi rastî me hinek tişt li ser erdê pêk baniyana nêzî me hûnîvekê derbas bû. Yani ev rewşa zehmet heta me karîbû xwe bigihanda Swêda riyên got em çawa em alîkariyê bişînin me tenê karîbû alîkariya madî bişanda rastî gel ew saziyên wê derkê têkiliyê me çêbûn me ew alîkarî gihişt wê derkê. Me xwest wekî heyva Sorî Kurd got tecrüba me li Bakur û Jilatê Sûrî nêzî 14 sala me meşand li vê derkê got em bi saziyên alîkariyê ê civaka sivîl ê Swêda re hevpar bikin bi rastî got ew jî karibin xizmeta civata xwe bikin. Ji bo wê na me têkilî bi cemiya Sende dirçêkir gelek hevdîtinê me bar çêbûn hinek xelkê wana ji dervê Swêda û hinek Swêda jî xebatekî baş em bi hev re dimeşînin. Rastî zehmetiyê me ev bûn bêtirî xwe em bêjin milê tewasıl yani internet li wê derkê tin nebû ev ya gelekî zehmet bû bi rastî alîkariya got rêveberiya xwe ser dabû hev ji me xwest wek heyva Sorî Kurd got em bigînin wir gelek derman bû gelek pêdivîn ji bo gel bûn gelê penaberê got hatibû Swêda bijî bibû ew jî menî karîbû derbas kirba me serdan wek me got me heyva Erebî Sûrî xaça sor UN me serdana her kesî kir mixabin rê ji bo wa jî zehmet bûn bi rastî. Rewşa got niha Swêda tê di jiyan dike gorî têkiliyê me nîdawî heta ana dorpêçekî heye ne gelekî em bêjin temamî girtî lê ema wekî got tij welatekî diri welatekî derbasbûna bêjin xwarin ve xwarin sûtemenî ji bo wî gelê wir gelekî zehmet her fonê xwe ji wir dikirin gorî me pirsî
فون حطنها جارك هاتن دانين يعني برنكك زحمت او فونتين شاندل جبو دك زحمتيه كي جيان الويدر كي هي تشتي قدر باز من جدريا تجارة رجالك بوهان براستي وزحمتي سريهن يعني وكي جمر هات خوياني كرن وكالات اي ان دريا هاي بعربي سوري رتني هاي بعربي سوري الكاري درباز دكه الكاريه دشينن ويدركي لي اما جلكي كيمجي جبو حمه فرنا تم ارت پیدانا بو جرجرا قدج دبه يعني ما خواست تشتي گوري معلومات ناف دستيمه ام بينا بيجن سپاس بو دم باش روش باش هون بخير هاتن براستي وكا كو محموشي دزانن هاي باصورة كرد جيلي باكور رجلات السوري ام بيجن هات افاكرن جبو خدمتا مروفاهي خدمتا مروفان دروشي زحمت ده هجر او روش سدماوي شرك بي يان فلاكتك بي راستش جيلي باكور رجلات السوري هات بيجن افاكرن لي حاضره هر و هر آلیکاریه بگیرنی هر کسی کی پیوستیاوی به آلیکاریه یان جی امبیجن جیاناوی خطریه دا دگشتی سوریه دا و حاجت هبیجی گوری امکان و درفتاش درو سوریه دا جی روشا گول سویدا براسی هاتی جیان کرن ام گلک پی شهان و ام سرساغیش همو مال باتا دا سری دا دخوازن شور براسی ایشه که گلک گران بو ما خواست ام پیچه که ببین برسف جوی شهان یان زحمتیه هی ام پیچه سيفيك بكن بتقلك ام بيجن هولداني زدي مهكي حتى اقو مكاريبو ام الكاريه دستي الكاريه بجهجن نويدري درفت نبو قلك زحمتي هبون حتى اقو الكاري هاوي دري دستبيكي ما خست ام الكاريا جود كارا بكن جبر دور بيتشك هبو تشتك دستبيكي ده درباسي باجار ندبو ما خست ام الكاريا جود كارا بكن داكو شينكاي و نسكنن يعني پیدا کردن مازوتش بو قریبن افدانا بخچی خو و بردوام بکن جبو او کسکایه هی تیرا هرمی بکه همان دمه دعینی دمه ما مازوت او تأمین کر جبو امبولانسا جبر هر برینداربون و کشتن و اوجی چیدبون جبو حتی قریبن جیانا انسانا يعني بجهجن جهكي طبي وجيانا وري بالستن همان دميدا افقلك كسي كو جوندي خوا تالان بون دركتن لقلك جها كومبون نزي چل هزار وجبات هاتا بلاف كرن همان دميدا ده مالبات هبون يكو قلك روشاوا جيران بو آليكارية مادي هر يك قولي روشاوا حتى كو قريبا بجه ببن آليكارية مادي جوار هاتن پیشکش کرن هم 3000 سلی خوارنی هاتن بلاف کرن الویدره قلك كسا سرو بلي مي هي فاسور جبر ناس كن نخوشخانه كمي كانسر يجي هيا قلك تكيلي كرن يعني براسي تشتك قلك بالكيش بو ونو دايكك بو دقو زارو كامن بيش تعبين فدم ريز نكارم تشتكي بكن براسي دنا خوندنا ما جوي ويناويرا ما ايش وحستر وهستي قلك زحمت قدايكك نچارا كو نكاري تشتكي اش زارو كخوره بكي اش بو بي كيجي مخوغهاند نافندك نافي املا برين ها كيجي نافندا كانسريه خدمتها نخوشي بيجي البنجشيري دكر 1500 نخوشي بنجشيري هي قولوي تري تداويه خد بيني بزحمتي كقلك مظنو جرام مدرمان جوارا بيداكر درماني اي كانسري اجبر نكاري بون نخوش دركه مش دربي هرمي وتداويه خد بينن وهم درمانجي قطبو بو وندها تا بيدا كرن همان دميدا تشتي بيويست ام بيجن درماني بجرعيره تستاندن هم طبقي النخوشخانه قل هاتبو استهداف كرن اش خدمته دركتبو نكاري بون هرن بجي حق صورتا وا بگرن چه بيجن نخوشي بنجشيري چوناوا يا جو صورت گرتنا ام بيجن طبقي رنين گوري بيوستيا طبيه جو بي هي ما اوجي او خدمتها هاجي تغطيه كر كو بيجن حسابي وي حمو ما قرت سر باريخوا نزي سيمها حتى هاكي بردوام جي هجر روش فيرنجي ها بميني وي اليكاريا مجوي نافندا كانسر جيرا وي بميني بردوام هم افكسي جو ام بيجن كومبون هنجي بيجنا والمالي مهفانا
هنجي سازيا دا كومبون مراكز الإيواء وكا شار مطبخة يك العرمان يك المنطقة شهبة يك اللي سويدا هم يك الصلخط روجانا هر مطبخة كجوا هزار وجبي تشيتكي وبلافتكي الفاكا سيكو الواجهة ها كومبونا أوجي نزي دم هوني حتى أنها دس بكريا دم هوني وأوجي بردوامة أوجي قوري روشي روش ما ولو دور بيتش دا وأوجي بردوام ببن دویدا و یدا وک حموجی ام دبیزن کو چه سازی چه جهه خدمت بیشن ملیت درستی به ملی آوی به همون پیچ مازود سروا که ما قد به و اشکار در کردن شبو به که ما ام و هم جمعی کنابی و سنه دا به هفره بیرک بطاقة شمسية يعني ما هش تصير بس طاقة شمسية يجبر مازوت نبو قوي بيري أو بيرش كاردر كتمو نازي سيصدم بيجن لوحي هات بيرك قالك مازنبو وهم باجاري سويدا بيست حتى بيستو بينج حاجات هاوي بيوسيايا أوفي تغطيتك احتمالك هبي قوري فيرو شاها وبي قطبونا مازوتي دما بيش دا جهني ديجي وكي أوفي وكا تندرسي أم بإنرجيا طابكي ام دعم بكن جبو خدمتا افا يجو بيوستي جياني اي هري جرين نوي سكناندن سيرفي جليهان بگشتی تنسیقا ما بکسی وی دریا کسی گودنا بوی ایشیدنا ایگو وی روشا هاجیان بکن يعني ام بيجن تشي جمعيه هي يم رفاهيه الوي دري كاردكن هم مجلس تندرستيه جو هاتنا افا كرن ام اجوار بيجن كابيوستيا واتش يجبر بهتر او جيان تكن دناف ويرو شهان جيراننا هري داويه ديجي وكا بيجن مجلس هاتي افا كرن يا تندرستي بو بيوستي قال لك هي بنخوشخانه هي كارمن ديوي قال لك انت بنصد وده كارمندن وفي سي چار محفون اخو نگرتنا يعني ام بيجن چونو هاتن نما كارن چونو هاتنا خوجي بكن يعني هري او نجبو فونال ورم كسي وي درينا جبو كسي قال خو وبمن السركار لي يعني بلكي بربوار نمانا جو قريبن هر نورن سركاري خو يعني برنج كي وكا الي كاري جبو قريبن بردوام بكن بخدمتها برا يعني وكا بيجن حوافظ هاتن بلافكرش بنصد وده كارمندي نخوشخاني رجبو وداكو بمن نسر كاري خو بروجي قالك ديجي هنا تنسيق بفا جي على قدر دبي هو ام بيجن ايشا هي الكودريه بيوستي هي الكودريه سروي اساسي جي يعني الكاري هيجي بردوامه وام هبيت كن دمك هري نزدا روشاوار البرباشبوني هري اف ايشا هاتي جيان كرن بداوي ببي وهم بقرن جيانا خوي نورمال هر كسي كي جو كاري واحد يسكناندن چه كاري تايبت بي چه فوني واحد يسكناندن چه جمالي خو كوچ بربونا ام هبيت كن روشا قالي سويدا بگشتي البرباش بوني هري سپاس شبو